Ndagusuhuje wowe ukomeje gukurikira KTV Skills ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye tubagezaho. Igisirikare ubundi kibarwa ko ari cyo kintu gitwara igihugu amafaranga menshi mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye. Kuko kugira ngo ubyumve neza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo ishora menshi. Ishora hafi tiriyoni imwe ya buri mwaka y'amadolari. Ayo yose ni kimwe cya gatatu cy'umusaruro mbumbe w'ibihugu bya Afurika uko ari 54 byifatanyije. Kubera ko umusaruro mbumbe w'ibihugu bya Afurika ari tiriyoni 3 z'amadolari. Niyo mpamvu usanga n'ibihugu bya bindi bikenye byigomwa kubaka imihanda cyangwa se za kaburimbo n'ibindi bikorwa bifitiye inyungu abaturage, ahubwo bikabishora mu kugura ibifaru ndetse n'intwaro zigiye zitandukanye. Niyo mpamvu muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ibihugu byashoye menshi cyangwa se byibitseho ibikorwa bya gisirikare cyangwa se biriya bikoresho bya gisirikare bigiye bihenze kurusha ibindi. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ibihugu 10 bya Afurika bifite igisirikare gikomeye kurenza ikindi muri East Africa. Ni muri East Africa, muri Afurika y'Iburasirazuba. Ntujye kure rero, kora subscribe munsi, like, share ndetse na comment turebera hamwe igisirikare bikomeye ku uyu mugabane wacu. Twihuta tujya ku mwanya wa 10 turasanga Somalia na Power Index ya 3.9.006. Iyi mibare rero muyitondereye yo Power Index cyangwa se niyo iri gupima buryo ki igisirikare gikomeyemo, kuko igisirikare gifite rimwe kiba gikomeye kurusha igifite Power Index ya 4 cyangwa se 3. Ni gutyo bigiye kujya bibarwa, ntihagire izindi nzira mujyamo mubara, ni gutyo bigiye kujya bibarwa. Igisirikare gifite Power Index iri hasi nicyo kiba kirusha ikindi mu buryo bw'ubukomere cyangwa se ubushongore n'ubukaka. Ubwo rero Somalia tuyisanze ku mwanya wacu wa 10, igihugu giherereye mu ihembe rya Afurika, n'ubwo bwose cyazahajwe n'imitwe y'iterabwoba igiye itandukanye. Ku mwanya wacu rero wa 8 turasanga Burundi na Power Index 2.83732, 2.87332. Nicyo dusanze ku mwanya wacu wa 8 kabisa. Iyi Power Index yayo nayo urumva ko ugende ubibara neza uraza gusanga bihuye hatagira undi ugira ngo hari ibindi twagendeyeho bindi. Uburundi nabwo rero ni kimwe mu bihugu bikomeye, dore ko kinazwiho mu gucunga umutekano mu bihugu bigiye bitandukanye nka Congo ndetse na za South Sudan kabisa, bacungayo umutekano igihugu kiyoborwa na Evariste Ndayishimiye. Uburundi rero nacyo ni kimwe mu bihugu bikomeye. Reka nze tugiye ku mwanya wacu wa 7. Ku mwanya wa 8 turasanga South Sudan na Power Index 2.43736. Nacyo ni kimwe mu gihugu gifite umubare munini w'abasirikare nubwo cyajajwe n'intambara zigiye zitandukanye kabisa. South Sudan rero tukaba tuyisanze ku mwanya wacu wa 8, kandi tugiye ku mwanya wa 7 w'ibisirikare bikomeye muri East Africa. Ku mwanya wa 7 w'ibihugu bifite igisirikare gikomeye turasanga igihugu cyacu cy'u Rwanda kabisa. U Rwanda rero rukaba rufite Power Index ya 2.45154. Iyi mibare rero ikaba irushyira ku mwanya wa 7 mu bihugu bifite igisirikare gikomeye muri East Africa. Iyi mibare kabisa niyo iri kugena kabisa, n'ubwo u Rwanda rusanzwe rukomeye, dore ko runazwiho gucunga amahoro mu bihugu bigiye bitandukanye harimo nka Sudani y'Epfo ndetse Mozambique, hakaba haniyongeraho Centre Africa, kandi aho hose bakaba babikora neza, bakaba ari indashyikirwa u Rwanda ruhora hejuru. Ibyo ntibivuze ko kuba ruje ku mwanya wa 7 ari uko ari urwa 7 mu bintu by'umutekano, ahubwo ni ku buryo ki igisirikare cyangwa se uburyo imibare y'igisirikare ingana, kandi ibyo ntiwabirurenganyiriza, ni rutoya cyane ugereranyije n'ibindi bihugu bindi biri imbere. Eritrea Power Index 2.31552.
Eritrea nayo ni kimwe mu gihugu gifashwa n'Uburusiya mu buryo bw'intwaro kabisa, bikaba birufasha kuba ari igisirikare gityaye muri Afurika y'Iburasirazuba. Ibyo rero akaba nta gitangaza kirimo ndetse n'imyitozo bahabwa ubwabo, n'imyitozo ibasunikira kuba uyu mwanya bawumerita. Kora subscribe nze tugiye muri batanu ba mbere, turasanga Uganda ku mwanya wa gatanu, kabiri n'ibice 24.6 power index kabisa, nacyo ni igihugu gihagazeho kabisa. Iki ni igihugu kizwiho kugirana umubano n'ibihugu bikomeye nk'Uburusiya, binabafasha kubaha intwaro za kirimbuzi kajugujugu zigezweho z'intambara ndetse n'ibisasu karahabutaka. Ku mwanya wacu rero wa kane kanze tuharebe, naho turebe ese ni ikihe gihugu kiri ku mwanya wa kane mu bihugu bikomeye mu bya gisirikare. Ku mwanya wa kane turasanga Tanzania po index 2.87 kabisa, nacyo ni kimwe mu gihugu giherereye mu burasirazuba bw'u Rwanda. Iki gihugu nacyo akaba ari ntavogerwa, ni kimwe mu bihugu bitajya bipfa kuvugwamo ibintu by'intambara cyangwa se urugomo urwo ari rwo rwose, kuko bafite igisirikare gikomeye ndetse n'abasirikare b'intyoza n'intwaro za kirimbuzi. Nibutsa kureba munsi nimba waramaze gukora subscribe, ubundi nze tujya ku mwanya wacu wa gatatu, turasanga Kenya po index 1.5252. Kenya nayo ni kimwe mu gihugu kizwiho kugirana umubano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, inabafasha kubaha intwaro zigezweho ku rugamba ndetse n'ibisasu karahabutaka. Tujya ku mwanya wacu wa kabiri twihuta, turasanga DRC po index 1.2291. Iki nacyo ni kimwe mu bihugu binini kandi byagutse kuri uyu mugabane wa Afurika, dore ko kiri muri bitatu binini kuri uyu mugabane, nubwo cyazajwe n'umutekano muke ndetse n'intambara, kuko ni kimwe mu gihugu kizwiho kuba kirimo imitwe myinshi kabisa. Iki ni igihugu gifite power index nini nk'uko tubyiboneye. Ku mwanya wa mbere rero muhaguruke twakire Ethiopia power index 1.9776. Iki ni igihugu uretse kuba ari icya mbere muri East Africa, ni icya gatandatu muri Afurika hose mu bihugu bifite igisirikare gikomeye kurenza ibindi kuri uyu mugabane wacu. Ngibyo rero ibihugu bikomeye cyangwa se bifite igisirikare gikomeye cyangwa se cyinshi, tugendeye kuri iyo power index n'ubushakashatsi buba bwarakoze kabisa, nkabanje mbubasesengurira. Yemwe muri kumwe ni Ismail King Bruce, ciao ciao.